الشعر إن غنى فلا يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا سيد الكونين يا سيد الكونين ما أندى يديك وأجمله كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد مدني أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار دموع العاشقين تسيل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم في حماك نسيل يا سيد الكونين يا علم الهدى هذا المتيم فيه ما كنسين لو صادفتني من لدنك حماية لأزور طيبة فالنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين رسول هذا الذي رد العيون بكفه لأزور طيبة فالنخيل جميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل أما
صارت دموع العاشقين تسيل. يا حادي الركبان متى وصلت البان أريح هناك العين وبشر الولهان. هادي الركبان متى وصلت البان أريح هناك العيس وبشر الولهان. يا هادي الركبان متى وصلت البان أريح هناك العيس وبشر الولهان. لحيكم سرنا شوقا وقدرنا، لحيكم سرنا شوقا وقدرنا. وفي الهوى حرنا وذو الحوى حيران. يا هادي الركبان متى وصلت البان أريح هناك العيش وبشر الولهان. يا هادي الركبان متى وصلت البان أريح هناك العيش وبشر الولهان. Pasanglah. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما كيفما أهواكم. من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم.
كيفما حبكم ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس أحد في المحبة سواكم عندي كلما زادني في هواكم وجدي كنت يا سادتي مهجتي تفداكم لو قطعتم وريدي بحق ماضي قلت والله أنا في سواكم راضي لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدونا في الدنيا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء يا أهيل المعروف والعطاء المعلوف يا أهيل المعروف والعطاء المعلوف وراثا للملوك إنكم لي أمرا وراثا للملوك
سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء. Menginjak susunan acara yang ke-6, maka sekarang saatnya yakni acara inti yang akan diisi dengan mau'izatul hasanah yang kali ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Akib bin Masyhud dari Pajaran. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Semulja para alim ulama, para guru, para sesepuh, guru ngaji, para hadirin, para hadirat, mustami'in, mustami'at, nakhusu bidzikri semulja Kiai Haji Mukhtar bin Syirat. Saya insyaallah juga bakal hadir akhina fillah walillah Kiai Al-Hajj Muhibullah bin Khalil, Ustadz Munai Ahmad, Bapak Kepala Desa, ben sedaya guru-guru selain saya tak bisa nyebut asmana situng bersitung, tak ngorangin hormat abdina
Deka seteja, alhamdulillah puji syukur deka Gusti Allah kaula sareng ajunan sateja bisa bangki alengki berdeka dinto majelis dalam keadaan sehat wal afiat, tetap yakin deka Gusti Allah takaah dalam kondisi yang tidak terlalu kondusif, banyak wabah kadinto bede wabah seekocak virus corona neka, tapi panjenengan ki tetap yakin karena kadinto tempat saya nyambi barokah tetap hadir kelabuan keyakinan bekal ebri selamat sareng Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Selamat berenang dunya, selamat berenang akhirat. Amin Allahumma amin. Kaula kelabuan singkat bae kaula beda kadinto kaula nyanyi kadinto pan berumpan kale nerangake kadinto kaula pakon mau'izah hasanah nang kadinto aslina menabi mau'izah hasanah neka gempang serepot neka uswatun hasanah mun mau'izah hasanah neka melein bagus menabi uswatun hasanah neka meri contoh bagus. Minta semangat aja nih. Mun uswatun hasanah meri contoh bagus, mun mau'izah hasanah melein bagus. Maka asli mau'izah hasanah kule pakon mau'izah hasanah hiporon bayi karena mau'izah hasanah nekat lebih gampang daripada uswatun hasanah. Karena banyak orang sebisa mau'izah hasanah tapi tak bisa meri uswatun. Banyak orang bisa melein orang lain tapi tak bisa melein abeen tibi. Banyak orang sebisa meri motivasi deka orang lain tapi tak bisa meri motivasi kang kui aben tibi. Neka saya kocak orang gampang meri mau'izah hasanah tapi sekuni sebisa meri uswatun hasanah. Berapa banyak orang bisa melain orang ayo mun beda khol nyombong banyak, mun beda masjid bangun masjid cerek-cerek dunyana tek sambi mate. Kake mun sedekah Arya besena tak kira orang rezeki na tambah lancar. Gampang melain orang cerek-cerek tapi aben tibi cerek. Beda aja nih kak. Beda apa banyak? Banyak. Alhamdulillah. Berapa banyak mun melain orang perukun bi tetangga tahu salo malawan bi tetangga lauk melih sepeda, tetangga deje sakit panas atena. Perukun bi tetangga kakek mati tetangga kadek sedeteng kakek andi repot tetangga senolongen. Aneka gempang melain haja kadinto tapi semelain haja ria soro rukun bi tetangga ternyata tak nyapa bi ternyata tibi. Beda aja nih ya. Oh banyak boleh. Alhamdulillah. Maka kadinto mau'izah hasanah penting bener tak penting karena haja kadinto mau'izah hasanah sebagai rabu para kiai mungkin bisa mungkin dedih tambah ate kaula sareng ajunan. Amin Allahumma. Tapi saya lebih penting dari mau'izah hasanah gelek napa uswatun hasanah. Agak dito tore aduh mantir muka kaula sareng ajunan kadinto setuju oleh barokah saya khalen mungkin bujuk Ahmad bujuk Bashar dan bujuk Pona kadinto mantir muka setuju kadinto oleh barokah. Amin Allahumma amin. Ketepatan makin kelaben tanggal petolekor Recep sekadi ma petolekor Recep kadinto pas kelaben Isra Mi'raj Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaula kadinto tak nerangake banyak asilin kula tak keduan persiapan nawan apa kadinto jujur-jujuran bae kula neka semong etek neka kula. Tapi mantir muka kadinto kelaben Isra Mi'raj neka sekadi ma Isra Mi'raj kadinto Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka oleh kewajiban salat dari Gusti Allah. Kaula sareng ajunan ebti orang segiat ben bisa khusyuk salatah. Amin Allahumma amin. Menabi perintah-perintah dalam Al-Quran untuk sholat neka banyak luar biasa cek banyak. Kaula sareng ajunan pada oneng bahwa Kanjeng Nabi neremah fardu selain zakat pasah kadinto Allah meri oneng lebet malaikat Jibril untuk beri oneng deka Kanjeng Nabi. Tetapi Kanjeng Nabi kadinto oleh perintah solat Kanjeng Nabi kadinto panggil langsung deka zatepon Gusti Allah. Neka isyarah
bahwa solat Kak Dinto adalah perkara sepenting. Apa? Oleh na wajib solat Kanjeng Nabi nekangan dep langsung deka Guste. Aja neka pun contohnya, kula mon keduan parlo da Ustaz Husnan neka. Mon parlo kaula sekuni mungkin kaula cukup telepon tau. Tetapi mon parlo na penting cek penting tak cukup telepon. Ustaz Husnan neka pakon kacompo. Tuli ketemuan neka penting neka. Mon karo masalah kamera anu akhir ya, kamera ada rumah. Anu nak gampang neka lebet telepon. Tapi mon masalah penting. Nan candang siar beneran deratin terus ketemu nongko nah kau tuh ketemuan nih aja nih tak cukup lebih telepon nih apa tuh beren kita Kanjeng Nabi evanggil langsung dekang ngersai pon Gusti Allah nerima kewajiban sholat nekana tuaki bahwa sholat kadin adalah ibadah paling penting jadi ukuran ibadah kaula sareng ajunan selain mon sholat sae insyaallah ibadah selain norok sae. Tapi mon ibadah sholat tatek temoro karo nah maka kaula sareng ajunan cek ngarep ibadah selain bisa sae naudzubillah pokok mon sholat acer kacer ibadah selain noro cer kacer menabi perintah dalam Al-Qur'an iki banyak tentang sholat dulu tak tahu senyatet saking diri benyan kaula salah situ wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in bodoh boleh wasta'inu bis sabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshi'in banyak perintah-perintah dalam salat no duaki bahwa salat keadinto penting cek penting bodoh boleh hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin qumu lillahi qanitin ayo mentepak salat ria marga pak ikhlas karena Allah ben khusyuk maka kadinto kaula sareng ajunan mangken cuman mangken kadinto ka salat neka adha'us salat banyak orang-orang segempang benyak-nyaki salat padahal orang lembek neka luar biasa deka salat luar biasa ngastete naka salat luar biasa sebut lagi orang lambak kadinto kana salaf ya'uzzuna anfusahum thalathata ayyamin idza fatat humut takbiratul ula orang-orang lambak neka menabi jamaah tak nototen takbiratul ihram imam neka tak nyaman ngakan nangis abad tak ngedete dung selama 3 hari ya'uzzuna dari azza ya'uzzu azza yu'azzi ta'ziyatan tetiaben gak dinto sompek 3 hari gara-gara apa? Gara-gara tak nototen sholat berjamaah takbiratul ihram imam nototen menjamaah keng abe ende teng imam le takbir neka aro masalah cek rugi cek rugi padahal kun karo tak nototen takbiratul ihram ki alhamdulillah menoreng makin teka tak norok jamaah ki pancet ngeserengian iki deng kadeng teka tak bojong sebu ya alhamdulillah dia pancet sehat wal afiyat tapi orang lambe tak nototen takbiratul ihram neka sompek 3 hari cerita dari Kiai Nawawi Kiai Khalil bin Nawawi Sidogiri kadinto Kiai Khalil bin Nawawi neka keduan ibu asmana punyai Nazifah nika saking diri ngastete naka salat berjamaah caritana ketika Kiai Khalil ki kene nek ai pandiin nang jeding ketika ai pandiin mereng azan punyai Nazifah nika langsung awudu asolat sampai mare jamaah wereten totok sampai adoa mari adoa buru engak ya Allah engkau mandiin Khalil berenang jeding iya tari boleh tak mana apa Kiai Khalil berenang jeding ngeding azan sampai kelepain ke anak di TV nek orang lambe deka salat luar biasa maka dinto atuh boleh kak dinto mantir moga barokana bujuk-bujuk barokana tanggal 17 Recep kak dinto Isra Mi'raj kak dinto mantir moga kaula sareng ajunan sedaja takdir ben kuat ngelakonin salat 5 waktu ben tambahin kelaban salat-salat sesonat amin Allahumma amin
Amin. Kaula tak banyak kadin toh, makin mungkin beda rama guru selain tori atu kadin toh. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Manter moga ibri barokah nang bulan Rajab ben Sya'ban ben manter moga pada bulan Ramadan. Amin. Allahumma amin. Manter moga barokah nasa ya kholen kaula sarang ajunan selamat dari penyakit zahiran wa batinan, selamat dari seja wabah ben virus. Amin Allahumma amin. Cukup sekali toh dari abdina sekonek kadin to mantir moga titik ilmu semanfaat, mantir moga kadin to kaula sareng ajunan karena umur kadin to mantir moga beri karena umur titik umur sebarokah sebisa mesemak dekat Allah ben bisa semak dekat Rasulullah. Amin Allahumma amin. Dari abdina sakadin to nyon sabora sebanyak hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian Mau'izatul Husna yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Kiai Haji Akib bin Masyhud dari Pajaran. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mengindahkan dalam keseharian kita sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau'idul Husna yang kedua kali ini akan disampaikan oleh Haji Hasan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Diralat langsung saja. Mau'izatul Hasanah akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhibullah dari Pajaran. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin al-alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Al-Bashir An-Nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumil masir. Amma ba'du. Hadaratul ajilla, ulama'ina al-qurama wal fudala, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus akhina fillah Kiai Al-Haj Mas Aqib Masyhud Abdullah Al-Haj, wabil khusus Al-Ustad Munai hafizahullah wa ra'ah wa adama baqa'ahu fi khair wa afiyah, istasi pejabat pemerintah, Bapak Kepala Tisah beserta perangkat tepon, hadirin hadirat muslimin muslimat khususipun remaja masjid, juga sekaligus panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga erangkai kelaban acara haul daripada almarhumin ingki peneka Puju Ahmad
pujuk Bashar, pujuk Pona, dan setiap para ulama, para guru, saya toleh sekak dinto Kiai Haji Hafid, Kiai Haji Halil Husni, Kiai Haji Masyhud, Kiai Haji Amir Khalili. Mantermoga hadir kaulaban mancinengan siang hari mangken etetiakina tambahan ilmu semanfaat dan barakah dan mantermoga hadir kaulaban mancinengan insyaallah barakana haul napa seteti hajat kaulaban mancinengan hajat dunia hajat akhirat seteja pada pekempang tining Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Hadirin yang sangat batin kon muljaki ki buru etarangaki tining beliau semulja Kiai Mas Akib Al-Haj tentang pentingnya khusyuk dalam salat. Anapa mak begitu penting khusyuk dalam solat? Karena khusyuk dalam solat ni adalah ruhul ibadah, ruhus solah. Nya bener solat khusyuk. Montada khusyuk berarti solat tah paden en mainan. Paham iki? Ben perlu eka onengen khusyuk dalam solat nika adalah pertama kali sebekal yang kabi Gusti Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tabu awwalu ma yurfa'u min hadhil ummah al khusyu' fi shalah. Pertama kali sebekal eyang kak tining Allah Subhanahu wa taala dari umat mangken nikah al khusyu' fi shalah. Terbukti mangken banyak orang kebain mainan salat, Pak. Bodoh salat ngangku helm. Ada akeje boleh ta ilena salat. Bodoh saya solat tak kelampion, bodoh jatah sepeda motor, ajrekang beda. Bodoh saya solat arokoan. Solat ya kep en mainan, moneng dunya. Solat neka ampon yang kep en mainan. Lalu apa boleh seberharga ning atas dunya peneka kecuali solat? Khusyuk dalam solat nikah adalah pertama kali sebekal yang kak tining Allah Subhanahu. Apa sih khusyuk aja? Khusyuk ini kebanyak ulama ada bu khusyuk dalam solat yang kibaneka idza man arafta man fi yaminika wa man fi yasarika falasta khusyu'a. Mon kula ben mancinengan bektoh ngelakonin solat maoneng orang pasera saya pengkir kanan ben pasera orang saya pengkir kacer falasta khusyu'a, bener yang khusyuk je. Sampean mon mitong PC khusyuk tak khusyuk? Hah? Mon mitang PC khusyuk tak khusyuk? Bismillah. Ngalak coba neto. Monye mercon duar pancet. Takok kelero mitong ah. Khusyuk dalam mitong PC. Tak kena ganggu. Mitong PC tak kena ganggu. Apa sebab khusyuk? Perhatian. Cara montra khusyuk ada remah. Montra khusyuk basaraka ila maudhi'a sujudik. Nabi sallallahu alaihi wasallam debu montra khusyuk carana tepana salat tempat sujud ni kepanteng Pak Bu. Basaraka maudhi'a sujudika, letakkanlah pandangan matamu maudhi'a sujudika ke tempat sujudmu. Kula mon medem tambah khusyuk tak afdal, walaupun medem lebih khusyuk tetap carana abes tempat sujud. Sebab orang mon medem sek kebeter benekeng khusyuk takok kuntilanak jerengkong rodeteng mon kemedem melolo. Abes tempat sujud nih kan dari kanjeng Nabi nih kau basaraka maudhi'a sujudik, letakkanlah pandanganmu ke tempat sujudmu ane kemontra khusyuk dalam salat. Matur muka salat kul panjenengan tambahno kin orang-orang syekh khusyuk popolong ma'al khasyiin. Amin Allahumma. Mun tak bisa khusyuk tak khusyuk syuk mau khusyuk lah tak apa-apa. Tadi mon beda orang syuk mau khusyuk cek gigi rira. Aduh sok mau sok apa kaki lecek syuk mau khusyuk lecek ke mangke
orang montro khusyuk syuk khusyuk insyaallah tadi khusyuk tak khusyuk kada montro ikhlas las ma ikhlas kada tak apa-apalah pak napa ikhlas tibi engkau tak sedekah polang kita ikhlas ya kengcerek kakeyu engkau tak ibadah ke masjid tak solat berjamaah masjid takut kita lah orang takut tak khusyuk takut tak ikhlas sengkah dia mari oleh karena kadinto Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an memberikan kriteria orang-orang yang akan mendapatkan predikat atau titel muflih orang se bece. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Allah Subhanahu wa taala ada dalam Al-Qur'an. Qad aflahal mu'minun. Aflaha ekabitin kelaban taukid. Qad temen-temen aflaha bejo. Bene aflaha yuflihu bakal bejo bene. Dipastikan orang dia bekal beceh bekal bahagia qad aflaha bener qad yuflihu terkadang orang bisa bahagia enten tapi pasti orang dia bekal bahagia share orang yang bahagia pertama alladzina hum fi salatihim khashi'un orang yang dalam salat khusyuk mereka sebelum sholat muntro khusyuk boleh kira-kira apa sih aganggu dalam sholat lakoni kanjeng Nabi sadabu idza qadimal asya'u wal isya'u quddimal asya'u mun dateng bektonah isya bendek bektonah ngakan malam idza qadimal isya'u wal asya'u quddimal asya'u mun dateng salat isya ben ngakan malam anguk ngakan kada tenempeng sampian bejeng esa kengker pikiran dek kakanana paham iki Allahu akbar tabun lapar akhir khusyuk ketabun meloloh khusyuk kekakanan meloloh Anapa sebab sambian sebelum sholat kebedaan lapar sehingga saya pikir bener ridho na Gusti Allah bener saya pikir etrema sholat tah saya pikir de tabun sekira kenyang oleh karena itu anguk de kade lakonin apa sekira ngilangaki kekhusyuan cukeme keme kade bahkan makruh dalam sholat orang mau manahan keme benakan to ocol kade sabak mandi manjur lah memen aja lah pak apa jong sangku keng khusyuk temetem bismillah hutak keng cupada ngalias cutai makruh hokema orang asolat ngempet kentok ngempet keme keme kada akentok kada sop aja khusyuk dalam sholat. Nomor 2 walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun orang yang berpaling daripada sesuatu kadima sesuatu atau perkara kena bisa melupa dekat Allah Subhanahu wa taala. Allahu apapun bentuk mainankah sesifat tah melupa kaulaban panjenengan dekat Gusti Allah mereka tidak akan bergabung dengan orang ataupun tempat yang mengajak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala apa boleh ngajak maksiat ke Gusti Allah ngajak lepah pun orang sekocak semuh boleh orang sepakal becah wa anil lagwi mu'ridun berpaling daripada perbuatan-perbuatan lago tada guna dan tada manfaat ni kayak kocak orang sebecah ni mungkin pak zaman mungkin ni kebanyakan bektoh kaul manjenengan lago terbuang
Facebook, internet, siang malam terus geser terus. Siang HP, malam HP, mun parlo mun mateh ngebe wifi sekali lah. Chattingan lem kuburna. Begitu banyak bekto terbuang dari kaula panjenengan. Padahal bekto neka adalah pokok otak bebendah kaula panjenengan. Berapa banyak orang terus andi kesempatan ngak sambian nikah. Berapa banyak orang yang terus andi bekto kau bersempat ngak sambian menikah. Ternyata orang saya beri kesempatan terbuang bekto nah tanpa ia sekeleban amal ibadah. Menikah adalah perbuatan sepaling kebenci di Gusti Allah. Lah hasil dunia, wala hasil ibadah, wala hasil akhirat. Ia tak ngasih lagi PC, ia tak ngasih lagi ganjaran, tak ngasih lagi apa-apa. Gerjelenggeran odin. Bergabung di orang-orang sing ngajak lo pada ke Gusti Allah. Nikah orang termasuk benih kriteria atau benih orang se beda alamat teti orang se beceh berarti tanda orang se celaka ya Pak. Naudzubillah. Oleh karena kadin toh torek bekto ni ke pecerek, bekto ni ke cek peboros, sampai di PC ngirit ke PC, manajemen, keuangan, wah. Sarapan pagi, makan siang, makan malam, belanja dapur, belanja anak, ruang macam-macam, ngirit PC. Apa bekto mek pengirit? Mek forsir terbuang. Kulaku, la yasin, wala waqi'ah, wala selemper daripada Al-Qur'an. 24 jam, 4 lekor jam bekto kuluban panjenengan Bu. Duha 2 rakaat tak kober, ajib. Al-Qur'an selemper tak kober. Solawat 10 kali tak kober, ngocak tak kober sampean, ngocak tandi bekto pun lecek benyan 4 lekor jam Pak. Khusyuk ya dan hapin menolong, nonduk ya dan hapin, king tak bengal nonduk ya dan reng tuana, ya dan reng tuana bengal adengak, bengal anyaknya ya dan hapin khusyuk tak kena ganggu. Yang ngelek ibunya masuk surga. Waduh, apa dengan ngelek ibu masuk surga? Pola oleh download surga aja. Cek bergabung di orang-orang yang ngajak lepah dekat Allah Subhanahu wa taala. Sera boy. Orang terpandangkah, orang biasakah, ustadzkah, rakyatkah, santrekah, monki ngajak lepah dekat Allah Subhanahu wa taala. Cek bergabung. Supaya tak termasuk golongan orang-orang yang merugi di atas dunia. Bekto ampun terbuang ke kuluban panjenengan. Oleh kadinto puja dari pengajian nikah cek pesina to atur bekto na atur sopu berjamaah mari sopu wirdul latif baca lanjut ke laban yasin duha 2 rakaat baru alaqah mari zuhur la ilaha illallah al malikul hakul mubin 1 sekali mari asar waqiah mari maghrib rotibul haddad deki mulai datang virus apa nyaman colokna aja virus kado aja virus belebilan jadi ya banyak yang mati gara-gara virus colok jadi ya banyak yang atokar gara-gara jadi ya teng-tek ketakok bi orang nikah lebih takok dek penyakit daripada takok dek Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangake kun panjenengan mun mati dalam keadaan lupa ke Gusti Allah apa boleh mati keadaan maksiat dek Allah Subhanahu wa taala. Mun terus tepak ngelakonin kebagusan, pebiasa ngelakonin kebagusan. Mun sambian tak tero mati keberadaan, bekto terbuang bahkan lepah dekat Allah, bahkan maksiat ke Gusti Allah. Hindarin tempat-tempat maksiat, jauhin orang-orang pelaku daripada maksiat. Imam Syafi'i pun ada bu. Inni uhibbus salihina walastu minhum. La'alli an anala minhumus syafa'ah. Wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Aku mencintai orang yang soleh walaupun aku bukan bagian daripada orang yang soleh. Ser sing ngoca Imam Syafi'i benering sesoleh. Tertawa sera orang sing ngoca Imam Syafi'i benering sesoleh. Tapi Imam Syafi'i tero kuaku apolong bi orang sesoleh, tero oleh syafaat dari orang sesoleh, bahkan beliau tak ngakoni aben orang sesoleh. Wa akrahu man bidha'atuhul ma'asi,
Aku membenci orang yang berbuat dosa maksiat kepada Allah dan kebanyakan waktunya terbuang untuk maksiat kepada Allah, walaupun aku sama melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa Imam Syafi'i, Pak? Bekto seka masih terbuang di Imam Syafi'i. Tetapi beliau begitu menghargai da orang sesoleh, begitu aban tawadu, engkau tak becik da orang, becik da kelakon, engkau tak gabung bi orang-orang ahli lopah, tekan engkau ahli lopah. Engkau tak gabung bi orang-orang ahli dosa, sebab engkau banyak dosa. Benian bi kuli bi sambian. Sepenting orang-orang ngak seger, masuk kapi, sekarang mun pancen ngak seger, sing ngak dadi aing orang dukun lah sambian. Apa long bi maling lorok dadi maling. Apa long bi pecandu ganja, pecandu narkoba, jadi pemakai bisa jadi pengedar ganja narkoba. Mun bene dokter coba-coba apa long bi orang penyakit, takut ya leh. Mun dokter apa long bi orang sakit wajar sebab niat ngobati. Mun bene dokter coba-coba bisa ya leh. Si asal pernah di masjid bisa pernah di diskotik Pak, gara-gara kancah. Hah? Si asalnya nekuk tasbih, nekuk gitar. Si asalnya nekuk siwak. Terus nekuk barang-barang si amabu aki. Apa sebab? Bergabung di orang-orang selopah dekat Allah, bergabung dengan orang-orang yang kita orang cek ngacek masir dekat Allah Subhanahu. Alhamdulillah elaku mangken setengah siang mangken nikah popolong tineng Gusti Allah apolong bi orang-orang sesoleh. Alhamdulillah hayyan wa maita odien matena orang mun semak ke Gusti Allah orang sesoleh tetap manfaat kan Gusti odi. Amin Allahumma. Ki banyak ya saungkun saya terangakin kan bekto aben pun. Gelak panitia bersadabu takut pada polisi. Jak kok takut yang bener maling, Pak. Hah? Bener maling, ani kan ngajak atau apa dekat Gusti Allah? Ngajak abeli inaba atau apa dekat Gusti Allah? Tahu sakok takut, tetap berikhtiar, salat berjamaah, Al-Qur'an baca, istighfar tingkataki, pebeli zalim ka orang. Sandi salah ke orang, setoman ngerasain orang, setoman cat orang, pebeli minta maaf. Ngomong durung itaki pakai dengar sanepun Allah Subhanahu wa taala. Senomor ton walladzi karis itu ngaki walladzina lizakati fa'ilun. Tante-tante orang sebekal bahagia orang sing ngelakuin zakat. Sebagian ulama ada bu apa korelasi daripada khosyi'un. Nomor 2 anil lagwi mu'ridun mak langsung zakat. Dari salat mare salat menghindar dari tempat-tempat saya melalaikan melopah dekat Gusti Allah mak langsung zakat. Sebagian ulama ada bu walladzina hum lizakati fa'ilun ay tazkiyatun nufus, membersih ate, membersih. Maksud zakat membersihkan diri daripada penyakit sombong, ujub, takabur, sum'ah, hubut taswid, seneng kenal, seneng poci, seneng terkenal, macam-macam berlain penyakit hati. Mon orang pun bisa membersihkan hati daripada penyakit tazkiyatun nufus, maka orang-orang kecil cek biasa menfonis orang celaka. Mungkin malam maksiat laku mungkin bisa tobat Pak, tobat terima mati husnul khatimah. Malam azina, malam ajudi, malam mabuk, sopu tobat terima mati husnul khatimah. Semalam tahajud, semalam baca Al-Quran, sopu ngelakuin maksiat, mati kebadan maksiat. Maka cek sampai ke ulban dengan ngaku lebih bagus dari orang lain. Ngetelakan akene singke cerita aki beda guru adik murid telo. Sedua pinter Pak. Oh, hafalnya banyak, juaranya selalu juara 1 lomba pidato, lomba maca kitab. Mun sampean andi anak menang melolo cek tak cerita aki. Banyak muji dekat Gusti Allah, cek gak bangga aki. Karena kadang beda orang tak seneng dek keberhasilan anan sambian. Tau sapa jeng piagama erep. Tau sa tak cerita aki ke orang kelebihna erep. Tetapi mun Gusti Allah senunjuk aki kelebihna tinggal karena Gusti Allah saya menunjukkan kelebihna. Beda anak dua nikah pinter, cerdas luar biasa. Sesitung dia tak pati pinter. Keng atine bersih Pak Bu.
Karena hati ini ketiti pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala, saya pandang benih pakaian, saya pandang benih secara zahir. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memandang kepada jasad kita, penampilan kita. Yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa niyatikum wa fi riwayatin wa a'malikum. Saya yabas bi Gusti Allah ateh kauleubeun panjenengan, karena ateh ini adalah tempat pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedua ini kau terpenter. Sesitung tak apa terpenter. Akalah tak apa cerdas. Tapi gurune lebih oneng dek kanak nikah Arya, walaupun tak apa penter, tapi hati bersih. Sedua penter biasanya kena penter nih kebeng tambeng ngeletes biasa. Nah empon protes kanak dua nih kedek guru nah guru panjenengan mak lebih perhatian dek kanak setak pate penter lah juara wala afalan wala napa tandi juara apa tandi afalan apa. Oh kakek montro tahu kelebih Nigeria deki. Panggil kapilah santri telok nikah. Sepenter dua, saya tak pati penter situ. Ebri tung situ nge murid, ebri ajem. Caan se guru nyare kenengan sekira ada orang tahu beli ajem. Siap. Jalan ke telok. Sisi tung ke lauk, sisi tung ke borok, sisi tung ke dejo, sisi tung ke timur. Pada ngiba ajem bi todi untuk nyembeli. Karena perintah bi guru na soro sembeli ajem sekira ada orang tahu. Sekejap dok gunung mulai dok hutan mulai nekak guru alhamdulillah beli di majong kuah guru alhamdulillah ada orang sobung orang sekali beres asompa ya dan guru nah demi Allah ada orang situ sekali hebat sesitung datang mari beli jong lastari guru beli di mah gunung kuah ada orang tahu sekali cek tak ada pak guru hayawan tak ada kulit tok saya tahu. Sesitung dia pancet nih ba aja mau di elok gelok nih serah goblok butuh pacot tak pate penter akal lah tanya aki cong mata beli aja mana mak pancet aja mata beli tak langkong gurunya na sepora kaulah tak mampu tak mampu nak karena kaulah tak mangki tempat sekak di tempat nikah sobung pandang na Allah Subhanahu wa taala sedangkan panjenengan ada bu beli sekira ada ring tahu ternyata ekam tempat Allah Subhanahu wa taala maha ngaoningi apa jangan guruna ngeding gak kena ya sebab riya engkau lebih cinta ke kana riya atena bersih atena kenal dekat Allah Subhanahu wa taala. Teti senomor telok nikah di antara tanda-tanda orang sebakal bahagia walladzina hum lizakati fa'ilun mun setuju secara mayoritas ulama ahli tafsir lizakati fa'ilun ingki panikah zakat sebiasana ingki zakatul mal zakat fitrah zakat-zakat sekewajiban kang orang sewajib zakat sebagian ulama lizakati fa'ilun ay tazkiyatun nufus yakni membersih ateh daripada segala penyakit mantar muka tetian masih manfaat. Ayo sholat apa khusyuk engki belajar khusyuk mun di anak kene belajar sholat khusyuk cak belajar agak aja dalam sholat mun agak aja kiri bener agak aja sholat ni apa belajar yang khusyuk mun lagi kene sop aja sampai tua insyaallah belajar khusyuk mun lagi kene mun tak belajar yang khusyuk mun lagi kene sampai tua tak khusyuk karena sholat karena terpaksa cak saking tak wajib sholat ya tak kira sholat tak nikmat sholat tak pada masih saya ngocak engki sangguna belajar khusyuk terus dia sholat saya keratuh ben saya terima tining Allah Subhanahu. Sayyidina Ali ini kesini ke pak setiap ngeding adzan Sayyidina Ali ini ngetek pak Sayyidina Ali ini ngetek tak jarang Sayyidina Ali ini geblak bila ngeding adzan ma baluka ya amirul mukminin apa yang terjadi dekat panjenengan wahai amirul mukminin Ali bin Abi Thalib setiap ngeding adzan panjenengan pasti sampai anda kadang ageblak apa jabal Sayyidina Ali dari mengkau tak ageblak sekejap aking kau ngedebe ke Allah Rabbul Alamin Jalla Jalaluh wa ta'ala azamatuh Allah Ta'ala saya ngedebe engkau ria siapa orang sebanyak lopah orang sebanyak dosa orang seberlumuran maksiat dekat Allah ngedebe dekat Gusti Allah ngedebe dak bupati orang pelehan pak
ngedep dah orang yang dah presiden, orang saya pilih, hari ngedep dah ke Allah. Sayyidina Ali dengar-dengar geblak pak, kan ku lebih sampian ngeding adzan dari biasa. Hayya 'alas shalah pancet, duminu je pancet. Hayya 'alal falah pancet kadang adzan kebe ngertenger laut alakoh. Mata adzan cong, anapa pak? Punya orang telambas alakoh, teti adzan di kebe ngertenger laut alakoh. Bener ganja, semua ngelau. Keng asli nereng dina mulai keng mulai desa. Termuka titian masih manfaat. Belajar khusyuk, thank you bu. Cak khusyuk ya dan TV tok. Khusyuk ya dan TV, sinetron, wah, bi remo tetek kena ganggu. Dan kadang apa aja kita dan tak sponsor. Hahaha, mana boleh. Berarti dia yongku sapmian berarti. Alhamdulillah tahadus bini mawa. Kula dede anak. Kula ini termasuk produk gagal lah. La hafal Quran, wala alim, wala ahli ibadah. Anak tak terus jadi ngak gula. Dari masih kira anak detik anak saya bagus. Kula mulai abid sampai detik makin. Wallahi tak pernah rasa nyongok TV pak. Takut itu Robi anak. Sampean ring mesen ke anan. Congok yang embuk ki apa aja ngedeki cerita aki dapat gendim mah. Ya wes pada bi korbina lah. Salat, khusyuk, belajar khusyuk karena khusyuk nikah. Pertama kali saya yang dengan Allah Subhanahu wa taala. Si nomor 2, cak biasa apolong bi orang sing ngajak lopah ke Gusti Allah. Cak bergabung ke tempat-tempat sing ngajak lopah dekat Gusti Allah. Ken lopah netok nikah. Kula ben panjenengan dadi orang serugi. Gunaki kesempatan nikah untuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala, khusus sebenarnya bulan Rejab, masuk dekat bulan Syaban, insyaallah masuk dekat bulan Ramadan. Karena terlatih dari bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan, akhirnya tetap Al-Qur'anna, sholawata berjamaahna karena pun elati berneng bulan sebelum bulan Ramadan. Saya terakhir iki penekah orang orang ngelakuin zakat, dan diantaranya zakat ingki penekah membersih ateh daripada segala bentuk penyakit tah. Maturmu kepada teti orang seselamat dunia akhirat, amin. Maturmu kepada lancang umur sihat wal afiat, amin. Ya Allah ya Rabb, maturmu kebarokan haul siang mangken napa setiti hajat kul panjenengan, hajat dunia hajat akhirat bergempang, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah, amin. Allahumma ya Allah ya Allah ya Rabb, mantarmukan ning bulan semul jika dinto mantarmuke pelancengakin umur sihat wal afiat. Ya Allah ya Allah ya Rabb, mantarmuke barokah majelis pengajian ni, mantarmuke serta jereng sepuh sampun peleman ke alam kubur, mantarmuke pada yang ka terceteh teremah sejak amal saya nah, mantarmuke pejemper padang kubur nah, reng sepuh segi pada umur tambahan umur si barokah sihat wal afiat, si sakit mantar parang sihat wal afiat, mantarmuke ki beri kesempatan untuk atobat dekat Gusti Allah, maseneng kering sepuh dua, amin. Allahumma amin. Nikah kira saya bisa kau laturaki nyon sapore sebanyak bede ketak pantesan ben kacangkolangan beden kaulah khususipun dekat para guru para ulama dan kaulah nyon saporah dan kaulah nikah hanya sekedar mengisi estona. Adapun saya penceramah kula dari awal ngatos akhir nikah podut manfaatah menabi dan kaulah bede bener nikah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Mun bede salah ben lopota nikah berarti keterbatasan daripada al-faqir. Nyon aku pun pangapura nyon sepora sebanyak hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Barakallahu fikum. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian Mau'izatul Husna yang disampaikan oleh Al-Muhtaram Kiai Haji Mullah dari Pajaran. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dan mengindahkan dalam keseharian kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mau'izatul Husna selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muslim Ikram dari Kerengi. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa alihi wa ashabihi dhawis safa wa tabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi antubdas sarairu bi ghairi khafa wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Dumateng para guru, para alim, habaib, langkung-langkung Yai Masrum saking Mojosemi, Al-Haj bin Kiai Khalili rahimahullah, langkung-langkung dumateng Yai Mukhtar Sirajuddin lan para kiai ingkang sanes ingkang kawula mboten sempat nyebataken nami setunggal-setunggale, mugi-mugi mboten berarti ngirangi kehormatan para beliau panitia lan zuriyah saking Bujuk Ahmad, Bujuk Bashar, Bujuk Pona, Kiai Haji Hafid, Kiai Haji Ali Husni, Kiai Haji Masyhud, Pajaran Kiai Haji Amir Khalili, sedaya dzurriyyahipun ingkang kula mulyakaken, para ustadz, para sesepuh, hadirin hadirat, warga NU sedaya rahimakumullah, langkung-langkung sahibil bait ingkang ketempatan tamu-tamu lan jamuan Aba Munai ingkang kula hormati, pimpinan acara yang terhormat sebagai Murattibil Auqat, teriring dawuh lan doa yarhamukumullah meje bengko gedidina wali-wali pujuk-pujuk sampai Yai Amir Khalili ke masyhud insyaallah pun golongan orang sesae thank you teretan le seki ngebetiraki kainto engki kula sareng panjenengan seki odi, moga-moga oleh barokah khol kainto kula sareng panjenengan pinaringan husnul khotimah. Kula tak banyak klopain kau udah candi undangan kanto bu, jadi kaula nyaman juk toju compo bi ngaji sareng jakanca klopain sarah, bahkan ageduan undangan deka daerah grati mangken lemari telepon sareng Habib Ali cincin jam 10 neka jam seberinto kula ki bede kantoh lekadung nekanin neka kula cerita seneka neka maknana bede umpamana tak abid kan tak apa-apa tengki daerah. Allahumma salli ala Muhammad. Ayo ya cek nyanyian bayin nggih Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena khol kainto urusan patih nak para panjenengan kita sedaja nyariakina lagu fatayat sesae. Allahumma sholli ala Muhammad. Cocok. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal wal karami ya Rasulullah. Ibu salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji ongka atfatayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami oh mun keneng lagu dia aja repet terus lagi nernya
Sisa hai. Todu sengko lambe dia keng masjid dia. Tak masjidnya terus lagi kok. Esnya nak amar ma'ruf sangkun nyanyian. Bismillahirrahmanirrahim. Kula semangken setepan deh lah. Parloma enga dek kareng tua cukena kana deteng pateh neko mendadak setiap are tambah semak deteng pateh neko mendadak setiap bekto tambah semak ya Rasulullah. Monggo fatayat. Ya Rafi'ash sya'ni wa daraji atfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami setiap are ayo pikir mun soal pateh tak kening pungkir nggih Bu insyaallah sakejaki dateng panggilan tak oleh nyorot bekto giliran ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash sya'ni wa daraji atfatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami mun dateng panggilan giliran nyaman nama mate eyere ngaki la ilaha illallah dia rode dek kalem lobeng mayit acereng bi minta tolong laju kiring ka dalem lobeng mayit pas mular bi minta tolong can mayit ado taretan sepada ngosong aja terbenter buleki bingung ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'ash sya'ni wa daraji atfatayaji semangat lalami ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli ala Muhammad. Mayit mun bagus ada bu qaddimuni tuli belah jak bitabit mandiin jak bitabit majengaki ngosong jak bitabit kula kerong dek kenengan mun mayit juga na'udzubillah. Ila aina tadhhabu nabi boleh sambil ada matretan mak cek tekena
ku lebih sampian saling belas bila netunya mangken cek tamangke ne sampian ku leyon talaki nedak jureng apoi nekat retan dan malaikat apa saya kebingung mayit matur mayit malaikat kula nika terakhir malaikat lah ape sabi keluarga teronga bese kematang bungkoh kematang bine anak ben ponto teronga bese dekatang bungkoh kematang bine anak ben ponto mesen mayit keng anak tak ngeding senga parokon kapeletang ke sengkok kengaen pensaben bekto ayo parokona dek peletang ke bule kengaen cung pensaben bekto ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syami wad daraji semangat عطفة يجي رد العالمين يا أهيل الجود والكرم mantir manfaat salat jaga oleh Isra Mi'raj engki seyurus kade pagi akhirat benih zakat bekade pun tada boleh kunco mak solat bila pejengah pangki sampurna amal selain pas etarema bila solata pangki sampurna amal selain pas etarema ya Rasulullah sekali lagi alik ya rafi'ash raji atfatan yaji raddal alami ya uhailal judi wal karami tapi mun solat ampun tak gena marga tak tetep tak istiqomah ketretan amal selain sanajan banyak pagi akhirat tapi etola amal selain sanajan banyak pagi akhirat tapi etola ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syami wad daraji terus atfatan yaji raddal alami ya uhailal judi wal karami
materi trema, nyon sepora, materi manfaat, materi barokah. Dharma Bu, lanjut. Lanjut tibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penyampaian Maidul Husna yang disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muslim Ikram dari Kerengi. Sebagai penutup plus penyempurna rangkaian acara, marilah kita bermohon keberkahan majelis kepada Allah lewat doa. Doa sekaligus penutup akan dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mukhtar Syirot. Kepadanya waktu dan tempat kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami'in min anbiya'i wa ulama sahabat wa tabi'in tabi'in wal fuqaha wal qurra sambil qudul jalani sambil sanad al-jabani masyayikh Jamin ya Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil wa khususan ilahi buju Ahmad wa buju Bashar wa buju Qanah Haji Hafid Haji Adim Husni Haji Masud wa usulin min Allah insyaallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها للدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة أبد الممات. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وأهلنا ممن يحيي كما شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ويوم من أهل العلم الخير ولا تجعلنا ويوم من أهل الشر والضر إنك لا كل شيء عليم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك السلامة والعفو والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا عذاب الآخرة. اللهم وسع أرزاقنا وكثر أضيافنا واجعلنا من المتقين في سبيل مرضاتك وقصد لا إسراف ولا تقتير. وفقنا لذلك واهدنا بذلك وأخلصنا بإخلاصك أخلصنا وقنا من السخط البخل المني من التهمة في الرزق. اللهم امنن علينا بالصفاء المعرفة وهب لنا تحسن المعاملة فيما بيننا بينك على السنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامنن علينا يكرمنا قرونا برحمة أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في أولادنا وتلاميذنا واحفظهم ولا تضرنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك ووفقهم لطاعتك ووفقهم لأمر دينك.
اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرجيم. الرحمن بسم الله الرحيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن